Apay nagliday katatang. Kasanaw, tumawanan di mo di abroad, ang pay pundaryaw. Ti ko nam tatang, dandani kami umakariti baro subdivision sa Jay New York Heights subdivision. Bulas taong sa dinuday ta di Amerika. Kasla Amerika tatang, ngam adalaan sa Jay Bugayan proper, Ramon Isabela. Mismo nga highway, na urnos ti babalay, warjado, napalawlawan ti CCTV, adaan ti luxury clubhouse nga ada function hall na, nga mabalin nga pagpapandangwan. Adda pa'y swimming pool na, tennis, badminton, basketball court na, kan parka pagpapalailangan tubing, kan natangan. Ahaw, manulas sweldo di bagag mau. Dahil tangarod ka tatang, iti kurang at 2,000 pesos lang binulan, maadaan kami tinaulimag kapag taingan. Tandani kami ng makar. Anya tatatma ko ng tatang. Apay di nag-itugaw. Ay kat, haman na. Wen karuba, uray saan nga nagapo abroad. Empleyado ka man, manalon wen ang yaman nga estado. Makipagnaatayon ito komunidad anaulimag, nakalmang aglawlaw sa New York Heights Subdivision. New York Heights Subdivision, owned and developed by Northern Luzon Golden Rabbit Realty and Development Corporation. Para kalikiti sa Lutsodyo, tumawag lang iti telepono 0916-988-3862. New York Heights Subdivision, may kayon karuba. Okay, nagpiit iti break. Kata dito kami manan nga maumpay tayo maisa. Napan man nagsiaran, apo na nagbayag. Laki iti mo ito at seremonya na yung nagilisiya. Kata bumasa ang araw iti pangablaaw, pag-urayan iti kapareha dito tangatang. Naimbangal daw tayo manan dito 97.7 Sweet Radio Station, Kuya June and Balong John Mark. Kablaawan nyo man at advance happy birthday ni Balong Robbie Gonzales dito Purok 7 Benavista Santiago City. Kaya nibasang kong Marel Jean Wakit Tako-tako kung ano ag-birthday into November 25 month sa Jaya Balangubong Kasibu Nueva Vizcaya. Thank you kuya ti ano siyo nga ng kablaaw. God bless and to adding you ni ading Sonia Castillo Santiago of Italy. Talaga mot ni ading Sonia awan iti palapsun na nga Domingo talaga nga dumdum nga glata kada kami. Ayan, thank you very much kanyam ading nga roda ulitin mi apong pagyamanan dagiti sponsors kan dagiti naayat pa apong agi-sponsor to pa iti programa tayo. Ayan, iti agdama ka dagiti talo da ka dagiti agdama. We have Eagle Rider Motorcycle Parts, abong nga pakikatangan iti nalalaka piyesa iti motor kan pagtaengan dagiti nalalaing apong nga mekaniko. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bong Lactao iti Bugayan proper Ramon Isabela. Apo talaga amatan nga adu tinasukit ang dagusan isong thank you very much apo kadagiti napnapan kanya na nagpatpatarimaan ta syempre because of our commercial kano isong immado iti parokyano na kat itultuli na lata tagis sponsor ko nang arot makabulan lang kahit itatakat talo abulanan nga gis sponsor iti programa tayo. Thank you very much brother Bong Lactao and of course iti agri-component ano di agri-component yun? Agri-component subdivision. Pinaglalawak mo. Agri-Component Corporation apo pakagatangan mo iti basta dasyon na. Iti na dumaduma ang makinarya apang talon agit kompleto da apo dita nagdadakkel nga traktor reaper kung kuana ta dryer and rice mill kompleto da apo ita isu ti kadakkelan nga manufacturer. Wan adati industry da nga talaga dita adati plantada nga pagaramitan kadagiti suyod kung kuna na ita apo tagaran kaway sa bawan planta pagkalagip ko no planta ay bay amo no sino man nga planta ta kahit kung nga plantaan ti rupa na no sino man nga malalagip mo nga agsalsarita iti planta kahit kung nga maplanta ti rupa na anyway abo no kayo gumatang iti nalalaka kita adikaman para iti kabaruan na panagtalon ulitin mi apo sa Jaya Agri-Component Corporation katalagamot nga tunggal gumatang kayo apo ada iti kasla point iti FDD points guna earning points iti for i-redeem mo no ka i-redeem mi apo makaala kami to ti kalugong pitaka di kita giveaway da apo ti December maday joke lang tanga giveaway aji dalig ti reaper very generous da ikabel tanga humps humps aji nga rubber na di ba
Actually, iti Agri Component Corporation na po isuto pa iti makinbag iti dinadyawan Agri Beach Resort sa Jaya dinadyawan Aurora Isabela. So ngano kadag iti agan-gandat apo nga agpalailang makalang up iti sa diwa nga angin nga gapot igit bye-bye. Iti kailang apo Agri Beach Resort. Dinadyawan Agri Beach Resort sa Jaya Aurora. Mamimiss ko ti Jaya na. Jaya Agri Beach Resort. Ay Diyos ko, arami din mga agas nga man, dati danom ti bye-bye. At alam na kaibaga kanyang nga makapagpasardeng, iti panagtubo, dagita nga, ti pimpos. Tegadag, iti rupa ka. Apo, agbababad mo, iti jayon. Doon ka, nagkuplat ti rupa na. Pero nagpintas ti Dalandan-san. Napintas si Dalandan. Lalo nag-helicopter ka. Nag-helicopter ka, awan rough road, agasim di jay. Patay talaga napintasan na simenton sa amin nun. Siyempre, naasikaso yan ng provincial government ng Quirino. Talagang siniminto na amin. Ilang parte ti Aurora kanuntihaan, unay nga na simenton. Pero amin na partes iti Quirino talagang nagmayat mo't iti panangi 1-1 ni Apo Governor Kuwa kini kada Kuwa dita Quirino talaga pinapintas ta ditalan. Arod iti may sapay nga sponsor ta. Siyempre kabarbaro lang nga po nga sponsor may iti New York Heights Subdivision. Ayan no kayo iti naulumak nga pagtaengan gwardyado kung naman kompleto CCTV na. Kanahan may pamakit-kita ni Kwa. Statue of Liberty. Napo, sa kalada di Amerika niya. Maatang nga na mang bubuyat na nakangato mula ta di iman na kastano. Nagdagsan nga yan nga tanya. Di ko man nagaramit ti Statue of Liberty nga nakababalang DJ gigaman na tanong nga maatangan. Anyway, once again no kayo apo ti na uli mga pagtaingan nakalaklaka lang apo ti monthly fee na dayta may isang balay ita. Kurang-kurang lang apo nga 3,000 pesos madang kayo ni ti sarili nga balay. Iso nga dagiti kahit nagpundar apo ag-invest kayo. Ako nagadudan. Yahoo, I'm back. Makakaroba akman manong June Ken makikablawak nanang ko ano? Makikablaw ta nanang ko. Pina, Tatang Boy ken kabsat ko ni Cheryl ti San Francisco, US of A. Just Tegina from Alan of Qatar. Good afternoon ken ka. Anapay, iti pangablaw tita, naimbag na daw yung manong June kan John Mark, aldaw manan, tinaragsak nga programa yung, adoy, tagding-dingag, dito yung Rizal, purong saya sa sudan ni ng Sita, Tatang Bert, Bustamante, Merly Buds, Enang Marina, Inang Marina. Di na, basta nga rin, niluto na tayo, tasong Enang. Tatay Ray, Maring Ulita, Luz, Pasing, Balat, Lorna, Loret, Leonor, kanlakay ko Alex Bartolome, manang mo, Masing ng Patol. Thank you very much. Apo ka taga-Patol nga si Didingag Lata iti adda kami manan. Good afternoon, Kuya June. At John Mark. Kabati nga po kay Kuya Lucio na nagtatablet at kay Mamalot na nag-iikot. Ano yan? Nag-iikot. Salamat po. Kyle Porang Rizal is San Isidro, Isabela. Yeah, thank you very much. Ano yung nag-iikot? Agtil-tilew, iti ko ikot. Madi. Ha? Kita man, di mo muti ikot. Agdadahit ti Tabukol? Ngam dita ikot, dita anti ko na dita. Ay, adani ikot ko na. Mari, nagsakit ikot ko. Dita, wala na. Nasakit ti ikot mo talaga na. Masakit ang... Mabenta dito 7 inches bayaw kan insan. Uray dito'y kapatuan kan kantaan dan paborito dito jay linya nga agtulaka katragsak. Naimbag nga daw tayo amin nga listeners iti FDD Tindero ti Lubom. Joseph agtarap ti kapatuan Isabela. First time mag-text ni Kuya ko to supay batein mo nga ninong yung mga umeinom sila Lembot, Rengat, Bulog, Pultak. Pake-play mo ninong jay 7 inches from Ronel Santiago dito Villa Carmen. Sino ti Ronel Santiago ang Kalambong? Nemo. Binabati ko si mama ko na naghuhugas ng plato, si Mama Francine. Diyos ko, isuta mo agayam. Dagi tayo magayam anak ko ti kasar data. Okay, thank you very much Manang Francine. Iti pasarapo. Apo nakitutak din na minsan na nagparada nga motor. Kung laki din no, dati paltukan dakun. Ay na. Iti kung katamo inyawa na nga supot. Pasarapo mo agayam ni Manang Francine. Siya nga yawan. Pasensya na, tita ka na lagi. Ayun. Aya.
Mati, di pala balay. Actually, ang kupay nga na nalukatan. Ay, luktak to man tama. Mabali mo lang ang luktan. Basta mo lalaan, kulalaan niya. Luktak lang. Hambot na ka today, Jai. 85 na pitaso ang klase ti chocolates dito. Apo na ka daw. Ado. Okay, manong Jun Kablawan man. Kablawan. Kan. Ay, kablawan ka mga agdang dito Villa Beltran, Cristobal, Candela Cruz family ng Runo kini Denmark, Cristobal. Yes, good afternoon ka na kayo. Amin na po ang kakabagyan ni Bayaw kong abubot dito. Good afternoon. Naimbag nga daw yung Manong June. Kaya ating John Mark, number 1 kayo dito ay Santiago Public Market. Okay, taman. Ay, Diyos ko, kita man. Kablawak madagiti bossing ko ni Boss Fernando, ken Boss Prusing, Abed Fanyo, Toy Gayemyo, Benny Laureta, ti Santiago City. Yes, thank you very much. Apo, kadagiti iso amin nga nakatune dito palengke. Apo, at danto kumaapo ti discount mi dito gumatang kami ititil-tilap. Amoda tangata. Ay, pagpakaamutan to Good afternoon. Good afternoon, Manong June. Kaya ating John Mark Kablawan, Manda Jane Carpio, Lilibeth Peralta, Joan Rosel, Mildred Ken Raquel, iti SM Warehouse, Santiago City. Wala dagito, kanain na dagito. Kita manlaang kita SM Warehouse, apo, pakibagayo ka dagiti, bossing yung at apo nga, agpatalastas kumabot sa 97.7. Sweet Radio. Negosyo. Negosyo. Pasaron naman request me, siput-siput ka, salamat. Highlander dito, iti Benguet. Wow. Umabot pa yung Benguet. Apay. Pon, adanto pa di Hong Kong kada United States of America tanto laki di Benguet. Okay. Naiba nga malama koya. Naman in-check dito yung abot. Pakigrit man ay mesta sa sayo nga nakachone neta. Isa pola nyo makano tiyip na. Nakaw. Ha. Thanks. God bless. Ay ko na lakala isa pulan basta no ata si 7 inches mo balaw. Iba kam kanya na. Hello mga idol. Pag-play man dyan secret. Damdama it's me Rolly. Tiditipyo kasi Bunueva Vizcaya. Ano yung secret? Secret. Nga ron. Di niya nga ron. Secret love song mo. When you hold me in the street and you kiss me on the dance floor. I wish that we could be like that. Sige. Wish we could be like that. 'Cause I'm yours. Sino yan? Namin sa Arabiin nasa ladya'y bulan nagregret tilinaw jay kamasetasan baro kung natulugan pinilit mo aniluktan kapulaeng tatintas mo apag-iing napalan diun una nangaal daw ikarin pa'y kayak amin tu apaparong di kan doon makiing layat idikwan nakakita kang natartaraking emtisyak binaybayan na kung tenga na itidalan. Bing Rodrigo ang damdaman. Bing Rodrigo version 1 gentlemen, Bing Rodrigo. Namin sa Arabiin nasa ladya'y bulan nagregret tilinaw jay kamasetasan parang kukun natulbakan pinilit mo aniluktan kapulaeng tatintas mo apag-iing Freddy Aguilar. Iununan ang aldaw ng karimbay kapatinsata Freddy Aguilar. Michael Jackson latan. Michael Jackson. Ngayon, hindi ko ang nakakita ka. Normal. Binaybayan akong tinganay tidalan. Ilag da.
Gobyerno. Dire-diretso po, di sunatan iti Line 97.7 Sweet Radio. Iti programa mi nga, Adda Kalimanan. Ay naading ko numarit na malakuma, tirik-trik na ita nga agdama, nabayagi din na pagpagwapon ka, e maagkan sa tadi ka makaglaw. May sangal daw ngayon tarang sabat, akep-akep maunay day tuirik na, imat matsyupay day ti panagnak, tapno mapansin gwapo day tuilangat. Ay naading ko numarit na malakuma, tirik-trik na ita nga agdama, nabayagi din na pagpagwapon ka, e maagkan sa tadi ka makadlaw. Tuwit-tuwit, ay palsu-palsuit, ayat ko anasamit, ken ading ko at tumutwit-tuwit. O ading ko, awan meten patong mo, tabaran dilyas na apgesan ading ko. Ay naading ko numarik na malakuma, tirik-trik na ita nga agdama, nabayagi din na pagpagwapon ka, e maagkan sa tadi ka makadlaw. May sangal daw ngayon ta nagsabat, akep-akep maunay day tirik na, imat matsyupay day ti panagnak, tapno mapansin gwapo day tuilangat. Tuwit-tuwit, ay palsu-palsuit, ayat ko anasamit, kan ading ko at tumutwit-tuwit. O ading ko, awan meten patong mo, tabaran dilyas na apgesan ading ko. Tuwit-tuwit, ay palsu-palsuit, ayat ko anasamit, kan ading ko at tumutwit-tuwit. O ading ko, awan meten patong mo, tabaran dilyas na apgesan ading ko. O ading ko, awan meten patong mo, tabaran dilyas na apgesan ading ko. Oras ken kanito, kasimbeng panunod ko, dimteng ka, dito'y biyag ko, anang ten marisilubong ko, nasimbeng oras ken kanito, kasimbeng panunod ko, dimteng ka, dito'y biyag ko, anang ten marisilubong ko, itanda-anda ka, dito'y arpat, nagpalinak, naritakin na sa lugar, kasta't inted mo, aret at puso, ang nanayong awan at anay ko. Oras ken kanito, kasimbeng panunod ko, dimteng ka, dito'y biyag ko, anang ten marisilubong ko, itanda-anda ka, dito'y arpat, nagpalinak, naritakin na sa lugar,
inted mo arek tat pusok ang nanayo awan ang anay ko kasta inted mo arek tat pusok ang nanayo awan ang anay ko. Dahil kita nga dapat nagsisilpo aso na tangasabot ka na kayo iti for the kadawa with your manong June Serialas kan dati ka anakan tayo nga ni John Mark Pastor naging ka na ito awampay iti girlfriend na at damat iti textan na apa yang ita puro text malatan balong nangay garod apa iti malaki iti maiturod nga tawagan nun Aya. Sige mga Rod, kablaawan mo dati kakaiso na ka-textmate mo. Ha? Kablaawan mo at amo kumis-isong tataiso na. Pagdangdangag nga ta. Wan. Baka mo di pa si Mang Pot. Aba yan, nagapuan na. Jay Baguio. Nag-exam. Wow. Ano di exam na nga Rod? Di ka mo. Nasikreto ka launay balaw. Aday. Ade nga. Aday. Sikreto ka. Okay, good PM manong naragsak gayag. Awa mo ditong tungan. Awa mo ditong tungan. At taga Region 2, Siak manong taga Marcos. Ilocos Norte nga madak. Tata dito San Mariano, Isabela. Mga asiman manong takantanyo man tayo pinalkang. Tayo sagot ko man tayo manong kudita Santiago City. Ang mahilig mo ti Ilocano songs nga ni Cabagos ko Bernard Flores. Agyaman ako na mano. Wow, thank you very much Apo. Kada kayo nga wala taga Ilocos talaga nga natanggan nga Ilocos ka dumdumog kan kay kaya tanyo una iti Ilocano ti Isabela. Actually dakkel Apo ti gidjat iti Ilocano ti Isabela kan Ilocano iti Ilocos. Mumde jay. Sa Bali, iti pagsasaw, tanong tatuma, mati maawatan, ti Ilocano tayo, ti Ilocano tayo dyan. Naunog. Ulitin ta, kas kumada ti Clorox ito, ano ti dyan? Barika, kunada. Langis, asiti, kunada, asiti. Agprito ka man, adita asiti ni, taigit ti, dalikan kunada, mantika malang asiti malati. Good noon, Kuya June, kan ating John Mark, kaplaawak man, da Uncle Ilyo, Tamani, Auntie Josie, Ate Nita, Kapitan Bano, Walat, Inang Ason, Jaya Damang West, Echage, and to my hubby Pido, at sa dalawa kong anak, Kenny PJ, and it's me, Ate Juliet Bautista. Ang dalawa kong anak, Ken and PJ. Ken, di may tinaga na di may isa. Dalawa kong anak, Ken PJ, kung namutan. Ken and PJ, it's me, Ate Juliet Bautista of Franiaga, Ramon Isabela. Thank you very much. And God bless. Juliet Maniago. Naimbag nga malam pare manarimaan ti dingag mi ita programa dito ay Bugalyan proper. Urayan mi lang agrogi ti basketball ta referee kablaawan na kami man namin dito ay thank you very much pare kuna na kada kiti referee apo ti Bugalyan proper ni pare Kandi ni SB member Candido Natividad ken ni Dagi ni Gigi kini syempre ni compadre Patricio Castañeda. Thank you very much Afo for tuning in. Kat timakunak isarding nyo pa lang tag basketball ta i-concentrate yung tag pagkaak. Good PM manong John Mark pakigrit man taga CMP Don Francisco Jason Sarmiento Hazel. Ano yung CMP kaya? CMP is the College of Military Philippines. Apo, apay nga mintahan nyo ipagat. Kita nga acronym ta talaga. Jason Sarmiento, Hazel Elarda, Marcos Family, Nico Victor, Tito Larry, Tito Conrad, Tito Raul, nagpapabati Fredo Kulang. Maraming salamat. Fredo Kulang, kuna na. Gorka. Kuya June. Ito tumatawag. At ito po ang tumatawag. 099. Kuya June, amak kablawan niya man ng Virgie. Ate Lynn, kanya na pintas nga kanakak. Iso ni AJ. Kinibayaw ko nga agaramit tibalay na. It's me, Beverly. Tiprok 5 Salvador, Santiago City. Kanta niyo man jay. Siro Tipandiling.
Good afternoon, pabati nga po, Jerome po. Ano naman? Okay, di ba team? Hello, Jerome. Good Pabati afternoon. nga. Hello, Jerome. Ayan. 7 seas man po, kantaan nyo man. Ako, namin upa mi nga nakanta na po ta 7 season. Naimbagal daw kanya yung Uncle John ka na makablock mo nagiti kadwa nga CCOC. Wow. Dito yung pagrangayan. Wow. Thanks FDD. Kung di naman baga no, sinuy, so na. Da kita agsisi-OC sita. On. Ni ko amo tamo agsisi-OC sita kat. Ni Igat. So lang matamo kita nga. Fernando Gajes Jr. Ramo nga yan, nga nalako na di motor na kagagatang na ti Jem. Wan, inlako na, insukaan na, ti kwa. Iti TH, ano dyan? 11. Wan, TH11, tano maka TH11 na inlako na di motor na. Apek, mas importante di si Osing, di ta motor nga pag kuka, pag pluganan. Nakakuna mo. Talaga mo. Siya ka basi na tinagasos ko idi. Ate lang bisikleta tinalako. Aya. Bisikleta lang. Siya amot ka aji ref me. Ref. One. Ay ko aji ref yung mga ka. Umukarga na. Hindi ka ba ilaila ko. Umalas yung serving. Oy, nakaro ka ba? Oy, nilukat ang ordi na minsan. Apay sapatos mo te karga na. Ang mga maamakan. Agsao ka. I-reserve ko rin sapatos na naman di maperde. Preserve. Ay, preserve aja ya. Tama, reserve ka mo. Kasla motor, da reserve na. One. Reserve na may bibusang gasolina. Ngarod, bayat ngarod, iti ingkay man panagininan. May sa mga sunatan na po, isagot may kada kayo.